skoro. Evo viš pitanje, za kog sam glasao za najboljeg igrača HNL-a? Opa, za kog si glasao? Za Livaju. Za Livaju si glasao? Da. Opa, Miki! Za Livaju? Pa čovjek ima 20 golova i 10 asistencija, čem pričam. Ali vidiš ti kako si ti okej. A kako? Znači, pazi ti, ne, ozbiljno ti kažem, sad imao si, znači prošle sezone je bilo ono okršaj na terenu kad te malo gurno, kad si slavio gol. Da. I to, ali dobro, to je vjerojatno ono na terenu koji Baturina šta je rekao, šta na terenu, ste na terenu. Niste, poslije ste okej bili poslije Ma toga. mislim, tad baš ne kad su izgubili, pa... Da, dobro. Pa nije bilo Da, uopće tad je prilike, bilo- ni nije ništa. bilo Svaka živčan, sljedeća vjerojatno. utakmica nije ništa. Nije, sljedeća je već bila sve okej, Pa da. nije ništa. Pa ali eto, svaka tebi čast što si prije svega, znači gledaš nogometno to i, Pa naravno, pa- i nemaš neke zle krvi i to u sebi, nego... Čovjek je double napravio, le? Da, mislim da je, da, double, ono, tako da, najbolji igrač lige, tako da svaka čast. Ali kad već pričamo o Livaji, kako komentiraš to što se nije pojavio na tom balu prvome, što je nešto ipak lijepo, ja bih volio da to svake godine, da to zaživi, to je ipak kod dodjela Oscara i tako, ono, svi su došli zbigecani, svi ste vi igrači na terenu rivali, a onda tamo se podružite i tak dalje, ono, misliš da je to ono... A mislim, ko sam ja da uopće Da. pričam da li neko treba doći ili ne, da je bilo lijepo da je došao, naravno da bi da ga i mi svi vidimo tamo i Da. primite 3 nagrade, ali pa mislim, Pa to i je da mu njegovo možete kaj, čestitati, pa ono, naravno, da, mislim to je ali njegovo kaj. njegov odabir, da. Sigurno ima dobar razlog, tako da. A eto, viš, ono, mislim, ako ti tata ovo gleda, znate da bi Mudri dobro prošao kao odvjetnik. Da. Vrlo dobro odgovara na ova pitanja, škakljiva ova pitanja. Tako da, sam danas. ali da, slažem se s tobom, pravo si, ono, mislim da to je njegov odabir i to je to. Ali dobro, znamo da je Livaja specifičan.